Napa. Kaya Daniel Hoke class third simultaneously. Kacang nama tu le. Dia flat ko NIH dari campus ini. Kaya Hoke class होता है. Ini kapan ni? Thado nampon, Thailand, Hut tong sangkar ini, asing ini, gul mongsa apa kata orang, ini soalnya kan suitcase ada dalam. Now, contestant number 5 is Nailboy Halki. She is an individual performer. Introduction, Jilaya hina kumfadyo, ating le, Hijilaya ko na hihiti ahina chino bay. Now, we would like to call Nailboy Halki.